yedi apomode ho enkomo na imni give us panyina wono no kasa ma omo na eba abeka se na se kofi kakari prepare atna se enti yeni give us ho enkomo te ono wo ba wo kutanuro no hu anu hu sampa wo bai pa kofi mache oba ma me joso enenso ye da foforo rade aye. That's right. Nuro na ba ene de he ne de he ene mi kita give us cool capsules wo men send fam ena men sabe nkum ye give us P capsules omo no me enta afo mo nantebo mo yente wo mo ntem te omo so eno so ye fa bom okay say what's the ma me mfa kwanya so nchia adofo ehwe Adom TV anchia wo mama anya ade so what's the Dr. Solomon Kwabia ebrebia ni nura ota edebadwa so no ta nante mienu yes that's right kumani so ma me ntina twen mienu na enam de tiene se bema bia nsana se be beka se bema wo mre wo mpam ukosina ni asisi anu agem na ato ne kasa tenten no eye niema bi ne keka bom ema bema wo bema ye no eba fam emu ba akon ye bema wo gigi ayam team so constipation no de bon ho mana ne me bitimi tena ho na wo twe kra na minya amanan emfa nye fans eye ade na se obi wo constipation say chronic say acute no o how we de bro ebi ne se number 1 ebema wanya tipaye chronic headache oboso na wuti dwa ga kanena na etufo yesi asorobre ni akotete wo moma so be pacho ya yamtim ene de aba de toso bio ebema wanya anumunka halitosis boso okasa na pampan edi akire obenum aduro ayusu the best toothpaste still na pampan no eba into my confidence ai de kasa badwam no ekofem ni nyina ya ayamtim no ene de eba na de ka kire kura awo mema no mu de wabra wanya ayamtim no wumpe obema obema ye no ayemre di senti ne se bra wakogya na bia na o chemo pressure ho sa no na ma enti na wo wasene mu no na ego nkakrakra enti bedru brebi no anya de broni frɛ no erectile dysfunction obema na sorry all right bo se emu brego te se 7 previous akokona within the birthday na che no sa na anya fit for purpose anya state of the art na che bo hokwa mfaso ndi so ne senti no so mpese obenya sa ohaw ni nyina bia eno ne de give us cool capsules abadwa so say na aduro ne te ubon se nipa bi da ho ena waso ne sisi eti artist impression no e kire se e adura e sisi ho adwuma papa eti wo a wo sisi yade tena se na sisi ya loko ojo ho anye aduro e give us cool capsules ena no achi no eyi efi amaman ne ayam tim so e de free ya kwam eti bema obema ye no enso etime gina pampe kama e de amount e give us cool capsules ena se ononom so na eboa eyi efi ne ayamtim de free ho a ubon so utia na edwa gagaga ana wo no painkiller bebre no eno ebejai afa wonumu ana wo nka no ebetimi ejai because of say ebeyi fi bi e wo nipaduanom no apie eno ye give us cool capsules na bra wanom give us cool capsules ha cleanse our system no colon ni bibia kama no na bokwan ama give us P capsules oyiwa we ne ma bema ha ye bema mu yiri kayiri eno no beboa ama bema sebe emoja dodo a esese tene ba obema num wabra sebe wani ehunu bibia akono na communicate amadwene no na dwene no so akachira komanda se pompi moja ko na emoja dodo ese ba mo bema num no entimi ama ema bema ni ntimi nsori nyina yie no give us P capsules no P ni gina ho ma power di dwumadi e be ne se ebe yi sa kwansidi ni nyina afiri ho no mo afa emoja dodo ese tene ba se ho no ebe tene aba ho bema so original no asori agina wa hwe ya betimi di nsu bucket ba ko asen so ehwiengu ni gina so pampe eno yi give us P capsules nti aduro we mienu no mesro ye fabom ye ntentemu na ohima enema ba ko so ma mema bebre eye mre pe ye practice no omo efre ne omo di nkomo ne ade no eye mema sabe omo aye masturbation na ye ka masturbation na mamfa mra twi mu mema na motwetwe mo ho no so ho bom ni padua da pa no wabra wo ye no na bonsama ba be wuram afi na nija ye no aye odin na ma menkyere how e de bro ye wakwa bi onipa ya adwene mo efre na dopamine di dwumadi ense wani beje owura be ho a eno ne control e wadwene no eti bra wo twetwe be ma no etimi trigger eti trigger sa na bofra onipa dua no na a register system na my body na be so sensitive to sex say nipa no na se wo hwe fom na ma yi a sebe mo say from say slave queens so slave queen there be slave sabon sabon afọ mo afana into me slave queens okay na se bi no ba TV so no mo sheki o mo to yi o mo no fo ho a obegye mu sisi a anim gu ase okofro trotro no kotena o ba bi nchen no ba isire mu gu ho obegye mu sisi a ni nyina ye dopamine na atrigger no na die di kan ye duri e ma wunya masturbation no masturbation the one kasa na eso wutimi jai also ye conscious effort we ye wadwen so obegye that's right enti wutimi jai wi a
or how the abro ne say am how be my no akofem eno de e honom na give us Herbal Center ye bam ye bam want to give us P capsules no 2 tie ne no what to give us co capsules no 1 uto wi afre ye bibi kete ubesa gina wona so aye bam mu a said the body na so sensitive no ni nyina e be kama e de ama tontom de no na give us Herbal mesha say na no so etie oto abon se seal no bwa no kama packaging de ni agro we no sabe entontom na da ho no e ya dance e kire say ya de entontom de ba on say entontom be de na friend female anopheles mosquito no say onya kwanya no kawa no ape emu bi agu umugya no from plasmodium parasites na omo multiply 10 umugya no na omo duane omo die na omo dose no afi obo say somethings bi afrase e daddy obo say sabe eduro nwumre bia na awo ate agu so aduane akane no nka ehuna na huri dwam no afi ehuna na obo efono ni nyina e ya dance e kire say onya malaria waduro any give us Herbal mesha na ohima ma minchirim ebinom etedase abrawa no ma mo kra so obi ho a onya malaria somethings amebobo so e wanya bi obo fa nchen ba bi aduro bia keke no ato e basa na sa okono maduro na nya duro a e so potent se betime kum plasmodium parasites na moa na cause malaria na e ba be aduane ma moa no enti ma moa no grow bi a friend antibodies mo amotebro no be ka se o mo grow resistance to aduro no e basa na kona e dene enti mesro so wo so wanya malaria enkoye matrama kwe yade nya matrama kwe ko hwehwe give us Herbal mesha ano nam papa na wo de onomu a wa bon say quick relief sisi ana ho ato kama obi pedodo atu a se wo pe bi atu a ye numbers no egu TV screen ase na me bobo ma wona fa pen na twero wo to ye nu mu bia nso afren because ye pese ye no di nkita ho ni ye hwe bra wo no maduro no progress a eba e wo health no ho ko sisa ho beto no ye ne wo bekoso edi nkita ho sa eti ye numbers abetuma afren no di kan e 0543 222 470. This is Ubio. Tobo na chiro. Eye 0543 222 470. And I bet me so friend 0501 556828. 0501 556828. Mr. Give us P capsules. Give us co capsules. Ewo ho. Ti se be ma wo ye mre wo mpam na wa anya ho aduru na wo yere pem wakutia na da obefro so we ya popo bibiri a waje fi aboso na otu ase no eye wa enwaye give us P capsules, give us co capsules be mo ye be mamu a na say malaria nso de a waduru eye give us Herbal mesha eno so beboa etu ase kama e de amawo yenim se Ghana ha de pharmacies ne herbal shops nyina no obenya bi ato. That's right. Obi wa abrochi na wo pedro yi bia ana obi ewo ba bia obeda ne wanya bi e bia oba Ghana no abanum bi na aso ndem wode kakra kwasa tibi du ma na wo ho very easy. Okay. Say o amanone na here give us P capsules, give us co capsules and give us Herbal mesha o friend you postuma wa 3 working days na onsa aka 3 days. Into 3 working days. Okay. Onsa ebeka aduru no. Okay. Into mom yenye ye ho aduru. Ye be ye ho aduru nso emfa dupa. E give us P capsules and give us co capsules. They ma ben ma ye ben mamu. And afi give us Herbal mesha and also to malaria and they boost your immune system e ma ye no. And no ne adura me kan for e de amawo. Ebusia na se give us na ye de wo mo atwetwe nkomo no we ye coffee kakari prepare wo no na wakasa e ma give us for na wadi papa say abreda ye dan ye ho tewura nsa ne ye be kono numbers ne mesre o sisu bi ma me hia ye pa me pacho ye numbers na obetimi ne ye din kita ho so no 0543 222 470 0543 222 470 and afi 0501 556828 pharmacy shop Herbal shop drugstore bia bebo no ade a wonsa ebeka bia na to wi a frɛ ne uni nkita ho na yenka amanfo so se woto a ne ye bia no anyi on se na wo ka siu no. That's right. Siu ba no sa siu na tare ya no siu no say branding a give us yes Inti me show us ana aduro ne te on say give us the package na branding ne dey solid ensamono enwu enwi kutuku dadem yes inti ye aduro na enam se gina ne na so inti ne packaging so ye ni ho agro yes inti me sre wada say malaria no wanya e give us Herbal mesha say be man wa ye mre wo mpam ana low sperm count ana say bia o no sperm count oligospermia ene azoospermia na eno ye give us P capsules
and give us cool capsule saying in no etie on saka ye fa ne mienu ebom ebeboa ma bema wa ye bema mu na wetime agina wona so Kofi ye da sepa se woni ye edi enkobabusua ye da ye ho abatewu na ansa ye bekọ no me kwa kogina Mankranso Senior High School administrator wo ho ye Madam Comfort na afa teacher ba akoso so wo ho ye friend se oboy Ebenezer Ntwi omunyina Mankranso Senior High School wo se awoda pasronko enkomo panyin Moses Osei aka Ejamo ene ye wawoda nti omunyina wish happy birthday shronko kra wo ye Mankranso Senior High School honom sanso ena osmo say no wafa say honey adomako o Elohim Academy ye wo Kumase Fade of osmo say oma afisiapa ema awoda pastronko ye da ye ho abatew ye ba de aka chie no betwa so ye basisia